God, your continuous work begets in us every measure of desire and achievement. Grant to your servants who will live in this house these blessings, to listen to you in faith, to speak to you in prayer, to seek only you in their work, to find you in all they do, to become witnesses of the gospel. Mukorogo kwakira AbaSisita gutandikire no kwasa range yabo umbar kuza kutura uteriho n'ekigambo cya misa kandi wishyiriho abantu nyamwingi uteriho n'abembezi bebyo butegetsi. AbaSisita mwe bari kwakira ukwita kugakwamo kwita karahanga umure nujaha kutura anokoraha okumecho kureberaho. This is another gospel. You are the fifth gospel now. You are the fifth gospel in Rubirizi by the way you live. So, What parish tankire n'AbaSisita bashatu abashendekereze iwe batahi babo kandi Archbishop atiyo yabebaza abo kushyikiriza urweto rwabo. Kubahereza amasuko bija kubahereza okushimira n'ukama ngo muri mikono ya Rwanda imyaka y'igana nanakusobamu mukama abyenimwe mukama abahasere mukama agendenimwe urukuzongazonga kwanyu akumabo bumbatire abahamye mukama kumenini. Sister Jane yatuha ukukurira mbatahi be kurwo mukigombe cya Our Lady of Good Counsel asimira umwuga gw'abakristo bakozere na mnonga kubombekera uburaro burunzi. Ejo mu minonga gufata muri ibyo twareba mu we rushabye tukindure abo kwenje naneka tukushana we twagakugeza we nito tukindureka tugigure ni mu buryo butahe ganire shebusene tuzo. Abembezi batari bamwe na bamwe bagira ngo kwija kwa AbaSisita aparishes kija kongera cyango okukira munonga abana bo bwishye. Ishomero tutekateka ngo ishomero tube twine rya Maria Garus ribire nduro mwebembeza umurungi kandi akumanya aba AbaSisita b'ekigombe cya Bikira Maria umuhabuza umurungi okuba kunde bintu byo bwegese kandi batwohorereza amarize kwebembera ishomero eryo tutekateka ngo kintu cyo bwegese Parishe cyaza kugenda misho nangwa no mu district yetu ya Rubirizi kandi nabishi banje mujezo kura mu makuzo so mu shogo mwisho mu mutayire AbaSisita bitu kubebuzo bitakwa mu bintu bingi nakushira munonge biri kwata ahantunguka no kwitungura kwitu Honorable John Ntamuhira uri myishengera wa Munyaruguru nagira ngo Eklezia ikozere cyangwa mukorera government kurabira umuhereza butari bumwe na bumwe n'amateka umuhango rwagore mushango nibafite umukoto bapolisi ne kwata bafite umukoto bakozesa konka umbikiriza madini wakora umusango na munanga ko mu Christians specifically Catholics wagira itekerwa henda no bakora ikibito kutumwa amasakaramento so aho noraba ngo amateka y'Eklezia niyo amateka y'idini ngayambira aho amateka ga government amukuru abantu batura ikishemwe icyakabi bazo mushinga cyo bwegisi ikimanyo cyo mu Uganda amashomero mingi agutwine kandi agakoraje n'amashomero gatangikira mushinga wedini. Amakuru agasha kwa Sharif Murungi aba Sky TV again shong.